Kunomama manje abawo principal abarethayile bahleli namadodakazi ano 47 ahleli la ekhaya. Lamadodakazi ayazi utshwala. Phela nje utshwala nje khupha utshwala kudliwa le mali kagogo. Ngoba ugogo wegane iphoyisi and imali ekumakhofazi kagogo it is too huge ukuthi angayidla yedwa. And umbuzo wami ukuthi njengoba gogo kunjena nje ubona ukuthi liyabhicika la ekhaya into ekhona into ayibalekile utshwala. Yindaba ungakhulumi nengane uzothatha lento uthi uma uhamba lento mase kwakhela yona siyifaka amathumbe ngukumbane. Izathu ukuthi ngukumbane inethi esithi ama porcupines inungu noma inzenga and ziyakwazi lezi nzenga zi-expande isithwalo sakho sifinyelele nakubantwana bakho nakubazukulu. Kwalento yesithwalo it's something that ezinye izizwe zisebenza ngazo. Trust me with this, ezinye izizwe zisebenza ngazo. Zibe zihlukeneke nezithwalo. Mina I came to a conclusion whereby I can give you an opportunity and option. Ngikwazi mina ukukuthwalisa ngengilosi uojala. Ungalisebenzisi igazi. Uthwale ngengilosi into ingilosi ayifuna kuwena ifuna umchamo wakhe sasekuseni ufuna isikhwehlela yakhe sasekuseni. That's all. Ifuna iphepha eli A4 ozobhala legama ethi ojala times 4. Uma usubhala igama lakho ubhala isibongo ubhale intention oyifunayo uma usuwenza ke lo mcimbi esithi wenze isithwalo leso